Gov of Assam lapen KAAC di Fupen Patir Piponsi Karbi Anglong Arat Kido Barim Atuma Phan Long Le Apata Mate Allotment Alo Ki Joypen Kiron Pon Aki Hai CM Juliram Rong Hanga Hin Pen Riswem Ache Ki Pajirpon Kardom Pini Hemstam Karbi Anglong Abirta Thanpon Jebang Nili Samiruk Jilin Tarupi Non Birtang Tanpen Arjubani Tha Pini Inkoira Kithom di Fulam Ding Road kilometer pri Baleram Terang Pu Arong Along Inut Arta Kijum Hegasar Pimarka Bohong Penapinan Abang Aprana Morde Labang Sokahumri Damalong Nang Kapachini Dunateng Ki Apran Kidam Joyabang Pia Hemke Tikelang Jun Lapen Arta Kre Sirkep Baksi Dolang Lapen Tu Alang Litum Kachi Tongta Chiklo Jon Photrok Sidolang Putathan Sitame Apran Kidam Juya Puthak Alama Banke Kichok Ki Thengpen Lone Ami Thang Amat Lone Thangnat Klardak Avelang Labang Sokachini Jephan Police Atung Postmortem Aphan Kichitang Arpum Ki Hospital Pondetlo Lapen Apran Kidam Juya Achor Aphan Police Atung Pondetlo Pusi Chinidun Lasi Apran Kidam Abang Facebook along Kipi Ateng Pulote Kichok Ki Thengpen si Apran Kidam Pu Sitame Ahemasor Ki Thana Tengke Thangnata Kachi Bohong Kaching Chekta Ave Pusi Than Lasi Klarda Kabanke Postmortem Aphisi Chini Ponpo Pini Inkoira Ki Thampor Phaikre Hini Ra Achi Team Joy Singdoloi Auditorium Hall along Karbi Anglong Kido Barim Atama Phana Ki Joy Pen Long Le Patamate Allotment Alo Kiranpon Labang Suke Ronamai Long CM Sartuleram Long Hangsi Aluhi Sarpoman Pensi Tongdun Lapen EM Amarsing Tiso Kapre KAAC Along IEMS MACS Chairman Lapen Principal Secretary Atum Chitong Dundo Labang Somai Long Amparta Bangsuri Sose Pata Kachian Dun Kidunara Datum Chitong Dun Labang Somai Long EM Amarsing Tiso Si Mai Arpu Dengpon Pen Mai Chipahem Pupon Aluhia tum Pohoi Pakpen Archupon Aphitu Longlea Pata Kiron Pona Putak Principal Secretary Das Thanpon Aphitu CM Sartuleram Ronghang Sita Pata Kipipon Alam Than Narendra Modi MP Sita Sipsagar Along Pipon Bom Lasi Haladakpen Pachitong Dunsi Dak KAAC Along Sitame Pikiron Pon Puta CM Ningje Kaduka Vepen Bangsuri Keb Aphan Kipipon Lapo Putani Je Karbi Anglong Kaching Thur Asai Amosita Pinang Kiklem Aputhak Ningje Pon Lapen Borpung Tarapong Alam Sita CM Pen Towar Selam Pon Puputa Maya Long Lam Jai Pon Ake joy long le potake long ke pini first time lo lagi siap pergi molo lagi people working lo lagi level tu na cerah itu dulu po nawe tu hindu me na peto nawe pitu na po claim na pe cerah na pe lo long ke tu chunge di jakam labin ke koi lo garbi do tu man dame mane jong si long le अभी की जदो लिखिए लोग ने जदो हमें थाना लोग ने अलग ऐसी अपने में का चराइबो लोग ने पता वेला लोग देना ले तो होरा औरत एक बिना तो फॉर्म फिलअप पे जाने में चेकआउट का बिना ले रो नामे सब बड़ा ला चेकआउट लो लोग देने तुम ला फॉर्म दो ला लोग देने तुम कर जमा तो मस्त फॉर्म सिल पे पासिक साथ से पिन पे लोग ने पता नहीं तुम कितनी बोल दिया बस लाभ क्या करते हो दोनों मांगे तो कार्य हो कार्य हेपी Arko ini phaing kore hini Taralong so Karbi People Hall Karbi Anglong Autonomous Council KAAC Chief Executive Member CM Sartuleram Ronghang Arideng Penpini Ridizan Swami Vivekananda Assam Youth Empowerment Risayam Scheme Pen Keching Sika Suri Thongkep Acek Ladak Kedo Arisoe Jang Atuma Phan Pipa Jirpon Chenglo Bangso Acek ke Karbi Anglong District Administration Atompen Patir Pipon Sitara Langso Karbi People Hall Sengmir Jenga Chataya Long Sipaman Ponlo Bangso Tangka Pa Jirpon Amaya Long Aluhi Sarpo Aman Pen Chief Executive Member CM Sartuleram Ronghang Chitongdun Sonsi Aluhiaman Pen MP Horen Singh Base Speaker Rite Singh Hi EM MSc Atum Chitongdun Rintilo
Mai ke pha alam the hot Karbi Anglong Deputy Commissioner Chandra Dhawaj Sangha ACSI Hinpen Risayam Semi Awar Sai ka chu NG aputhak than pa Jermi pon Alang litum che than pona tengke Karbi Anglong along bangso simi pen Pharo hini ra trok si kep ra ke thom Self Help Group pen bangsuri hini ra pharo ki thom ra pli Ari soi jang atom awar sailo pon lo Risayam Semi Ating Pen Self Help Group along Bank Cap Arisoy Jang Atum Kapre Kereng Ji Awar Saya Phansi Paklem Padam Ponlo Keching Si Sika Suri Thongke Pipajir Ponlo Lapen Sika Suri Inkoi Banke Alang Litum Koloso A Department Pensi Ki Claim Ke Damji Aphan Cherapma Bank Solong Pen UC Ended Aphit Ansi Pajirpon Thupo Puta DC Pen Mai ke pha alam the ahut lam hu than pajirmi ponlo Karbi Anglong ke do pharo hini ra troksi kebra ke thomari soe jang atum Risayam Semi Awar Sai long ponlo Keching Si Sika Suri Thongkebra isipa jirponlo lapen Sika Suri inkoi ke aphi sipa jirpon popusi ke AAC CM Tuleram Ronghang ahin pen che kepa jirpon amaya long lam the jaipon pini update ke lapon sekang tonpon iklo lang ikbon tami hilsam Karbi Anglong do me thag me kurang thu